di BE berapa kali counter you punya Lala Move income? Oh, okay, Rizal, boleh tak you memperkenalkan diri sendiri? Nama saya Rizal dari Kuala Lumpur. So before I join full time BE, saya adalah Lala Move driver. Okay. So kenapa BE sebab pertama I nampak ada opportunity lah. So bila isteri saya beritahu BE ni 5 tahun dah melahirkan 54 asyik, itu bagi satu keterujaan kepada saya. Saya cakap macam mana company 5 tahun ni begitu ramai orang yang berjaya kan. Jadi saya pun nak tahu lah lebih dekat tentang company macam you know, in very short time exploring the market lah. Okay, about this opportunity. So bila I dapat tahu that Lora Pants sangat membantu masa tu, I nampak Malay market orang yang tak boleh solat, orang sakit belakang, sakit lutut kan. So bila I dengar dia punya sharing, I cakap, wow, this that good that I can share in the market untuk bantu orang yang susah nak solat. So you know, I got some income here lah. So they start I share with the BE. And BE bila saya tahu that the company dan the opportunity is not bukan hanya buat Malaysian market, kita pun satu account kita boleh buat global kan. And then of course that dia punya system education, the culture and all the teamwork by the leaders lah, yang bagi saya satu keyakinan that if I want to start the business, that this that I need to help me that, you know, to build my business lah. Okay. So I nak tahu sikit. Okay, kerana you buat Lala Move kan, masa tu you punya income mungkin setiap hari yang kira punya kan. Apa beza BE dengan Lala Move yang you rasa? Okay, seperti yang yang kita tahulah, okay, yang betul dan peluang BE ni, kita bukan hanya nak build active income, but kita building the passive income. So of course memang berbeza sebab bila I'll be discuss with my wife, dia kata you buat Lala Move, kalau tahu you sihat, you boleh buat, you ada income. What happen kalau one day you tak boleh bawa? So you know, the things that tak boleh nak berganda dan dia tak boleh make it passive kan. Jadi but BE opportunity, kita percaya that, you know, we building the network, okay, kita build the business. Kita bukan hanya earn the active income, but kita also can earn the passive income. So itu yang beza yang saya nampak lah bila saya buat Lala Move dengan BE, dan itu yang bagi saya satu motivation untuk fight di BE lah. Okay. Boleh tak I tahu di BE berapa kali counter you punya Lala Move income? Okay, sangat actually sangat berganda-ganda lah. Tapi I can say here, 2 tahun saya setengah di BE, it's equal that the corporate, they have to work more than 20 years. 2 tahun berbanding dengan 20 years. Yes. So berbaloi bila kita fight di BE, sebab kita dah pendekkan masa kita untuk berjaya, dan kita pendekkan masa experience kita untuk capai apa yang kita nak capai di luar sana di BE. So kalau you boleh berjaya cepat, kenapa nak lambat? Okay. That's okay. Thank you very much, Rizal, for your sharing. Okay. Follow saya